voice because isikhathi esikuso manje uma uyibuka a logo or a sign ye Big Brothers inehlo and everything enehlo include Illuminati, include Antichrist, everything for insuku zokugqibela. And listen, mina njengoba ngabazalwana abasindisiwe ezinye izinto ayikwazi ukunamathela kodwa kwabangakholwa ziyanamathela bayiphile leyo mpilo. Amen. Now is the time ukuvuleka kwamehlo enu. Asikhulumi ngamehlo enyama, sikhuluma ngehlo elithunyelwe kuma continent eliyihlo likaMoya Engcwele. Asibuki ngamehlo ethu sana, sibuka ngehlo eAfrika, lehlo lecontinent elilethwe nguJesu eyiwundle ezulwini. Mhlawumbe bemiss call kwabanye bangizithi ngizoyiphinda. Niyakhumbula uPaul ezingela amakholwa ebheke eDamascus, ezingela abazalwane babefa abazalwane. Ngelinye ilanga ubaba esinesikhathi besochaza ukuthi babebulawa yini. Kwakungamandla ebeast number 4 because umebuka uDaniel uwabonile izilo ezingaki ezu7. Wonke lama beast ethathile manje ubeast number 5 uprepare umhlaba so that ubeast number 6 angene ngokukhawulezisa. Ubeast number 5 yizo zonke izinkolo ezingayifuni insindiso ezilidwa ngabantu bemindeni ethile. Ngizophinda kwaZulu niyazi Malembe sinowakithi uNkulunkulu kodwa ovela emndenini othile. Ungizwa kahle noma ngabizanga isibongo la eGoli kuyiwa le eMoriya nakhona bofe balalela indoda bengayiboni ngamehlo beyizwe iPK. Mawuye eChina nakhona uzomtholo wakho. Mawuye eNdiya izizwe zonke sezimi ngomumo noNkulunkulu bazo. Ngenani bafowethu, ngenani izizwe zonke futhi noma ungafunda kangakanani, noma ungahlakanipha kangakanani, noma unganemali engakanani, uyathoba kulezi zizwe. Noma uyahlonishwa ngakini kodwa uma usufikile kuloNkulunkulu wabo uyathoba. Uyagcina imigomo yakho leyathanda uthanda. Then loke ubeast number 5 iBhayibheli kwisambulo lithi ubeast ophume phakathi komhlaba uasharisha abantu ngokwezizwe so that kube lula ukukhonza uAntichrist. And uAntichrist uyaqala manje uyaphakama emathunjini omhlaba because uAntichrist zoba sengishilo ukuthi akusiyena umuntu oyedwa kodwa ngamadoda mayisehlangene kuthiwa iwona ke abizwa ngebeast. Nabo laba abaphuma emhlabeni oNkulunkulu abanezibongo kuthiwa abaqala ukuba ngamandla ebeast uma beseyilalini emakhaya. Ngesikhathi bekhuphuka beyohlala entabeni kuthiwa banezintaba zabo. Uma sebekhwele intaba yilaba aqala khona ke beyolanda amandla ebeast ephume pha. Kuthiwa ke mase ihlangene zonke lezi intaba ngokwezizwe kuphuma ibeast eyodwa kuthiwa ngokweBhayibheli iphume phakathi kwabantu. Akukhulunywa ngesilwane, kukhulunywa ngabantu benepower yamandla omnyama bekwazi ukukhuphula abahlakaniphile nabancane nabadala beyaphezulu kwintaba. Ngesikhathi sebehleze intabeni bemhlophe intaba kuthiwa lapho baxosha khona amandla ebeast.
njengoba ngikhuluma nawe nje bakhona abanye abasindisiwe abaphumela bayiyeka insindiso nokushumayela ivangeli lakhona kodwa mabekhuluma banomlomo omuhle njengewundlu nezimpondo zabo mase befaka amasudu ungathi wena abangcwele kodwa mawulandela ekujuleni ngamandla kaMoya Ngcwele laba abantu abanye bathwala khona lapha ya kulabo uNkulunkulu umfice ethi umuntu amandla ami ngawembulelwa entabeni lapha ya entabeni intontonton ngabuya sengiphethe amandla senginesambulo manje sokuthi abantu sengabaniki oil sengabanika amanzi lento sine power ukuthi lento bayithola kulo antichrist ngoba njengoba ngikhuluma nawe nje the beast iyaqala iyafuzuka ifuzukela umhlaba into eyenza ukuthi ihambe kancane into ikaSathane ilamehlo awu7 kaKristu abambezele zonke izinto ikaSathane kodwa mhla uJesu wawagodla amehlo akhe wawavala liyobe liyahamba ibandla yingakho kuthiwa liyohamba njengokuphazima kweso ukuhamba kwethu kuyoba njengokuqwayiza kaKristu ngaliya ngoba Jesus ngoba lami isonto alifuna ukuyemukela. You know what bazalwane, you know what niyolahlwa ngalama informations. Niyayibukela phansi nje lento yokuba nomfundisi undaba our pastor izidamejeke i-covering ne-position yakhe kuKristu nganama information ungahamba amabandla la kahle ngizothola lento bancane abakhuluma lento engiyikhulumayo. Lemakhaya saselusa inkonyane enobisi olungasengwa ibiba nochemfu incela amayithanda inkomazi noma ngabe ingeza ukuthi manje ngabe ngiyamncelisa lo kodwa uzoncela amayithanda ngoba akalibangi namuntu lelibele uyifice iyenza kanje uthothi ukwatile ngaso sikhathi wena ufuna ukusenga ayifunele ukuthi uze kube nguwe othatha amanzi noma uthathe something umanzise imbele so that izokwazi ukusengela kodwa inkonyane lekufana incele inganceli banjalo abantu abacebile ngeinformation benomfundisi obekwe phambi kwabo banikeza balandela yonke into azobafunza siyofika isikhathi ekuvala khona impumbi umangazo ukuthi le information wakwayizo kodwa usazi wawuyithole kanjani Sathana disappear ngoba niyi undermine into ekaThixo. Ngizophinda. Njoba ngikhuluma nawe nje kuzofika isikhathi la khona imonto. Soqale manje kulungiselelwa isikhathi esizayo ngoba kuyaliwa manje kubangwa lemnotho ebuya phansi. Imoto sesizoyithenga nezizothengwa ngofanele emva kwethu izobe singasayifaki ipetrol sehamba ngogesi uyicharge njengefoni ilalise echarge muzo eThekwini uyichargele njengamanje ziyachargewa kodwa phakathi nendlela ayikakwazi ukudrive leya komalembe iyayifikela eThekwini ayikakwazi ukufika kodwa iyakwazi ukuhamba ihamba ngokucharge without petrol exactly so njengoba ngikhuluma nawe kuzisikhathi la khona ngoba njengoba kuliwa kanje akubangwe into eningi akucatshene khona abazikhondla bafuna ukudla lokho abakuthiwa uNkulunkulu abanye so the best way into ezosikenza kuthiwa asikubancenga lapha ngcono kucharge njengoba ngikhuluma nawe nje ziningi izinto ibandla kuphela eliphethe isolution ukuba laba babusa manje bakwakhongolo sibabe behlakaniphile bebezolanda ibandla likaNkulunkulu kuhlalwe nalo phansi ke sibatshele thina ngerevelation yalesi sikhathi ukuthi ngene ubamba umhlambi up until nibe nale information. You see, because isikhathi esiphila kuso akusisona lesiya so thambo. This generation esingena kuyo i generation enzima kabi ifuna irevelation kaMoya Ngcwele.